U MLA Kamawati constituency wa Charles Marngar habali shimanta hak inter house jong kaseng samla kli umtro men hak arflai tri ujumang aja pusan bashim kabu ban kliu jingbut bagi bosnong ban pendap ru iga jingkular ka ba kasnong kala karpat na kamta ban thit iga kasnong ban snai ka office trekam jong kasnong kajaka ban tei ga ying office nong la sei khindiat na ka fon jong kasnong ban nakalyang MLA lai rap silak tingka Panakani ke pisa kasnong mentak la ban siu dep ban yatho no iya kani ke jaka. Aka juk opor hadin ba kasnong bat ka managing committee kila pensngo si MLA ba ki nongsong snong kila ut kila nam la khamslem ba de ban donno ka upper primary school aka bobaro si kata ki tang ka lower primary school. Umtana kalyang MLA ul ai masim yaki ba ki de ban sedang no ban de hakani ka snem ka sedang ya ka upper primary school Panakaliang UMLA hakan kasngi laisan po jatun ka sa managing committee kum si benta banera ban siu tulop ikinoy hikay kabakasnong kalathong. Nakaliang ka managing committee khamdam ki urang basnong ilapan pau si siya kajing sokumen bakraw o kajing songu ya kajing sim khya UMLA ban pulu urlong ya kajing thumu babha jong kasnong. Long hadu minta abiyade batin ka government school ka snong jumi kalau biang lupa di building mo laban di building kalau biang lupa kebanyakan kam kalau bantu kita nak kau kelas kau ipat malas senam tapi dia begini musuh bangi don sibun ke jisim tinggal kumkasnong nama musuh bangi haban yasan nalade mo ban kentil kita kelas kenal bersokan kan pedang mo ban upgrade ini ke school ke jemi lapan pau ba ila don kampola kombolong madu mentahi hidon di LP school tinggal adon kamban upgrade no syaka upper primary school keban upgrade syaka primary school la itu yang apa kamdon jing e habade ke school building la biang lupa ke school building ndai habangi sengi ke no school ke jing e ke bangi don ke nong ba ban siu tulop ya kino hikai kita ke jing e ke krau ba ka ba ngiseng school ni ron je ke school kita ke jing e Ia ledeng along Sherman juga sekolah hanong jering. Masuk ku ban penyak sepang ke sekolah. Kajing ia ke bakrau ke day ban siu tulap yaki nong ikan. Kaya ke day ba kajing dom kam juga senong. Labatai yang ala itu yang ada orang ba senong bat istip mesti juga senong. Ba ke senong ke don kam goy ke jakat balok pedas. Kila ya sang ban sei ke bor jong phi ke senong ban thiet ke jakat. Ndai sungtu ba kam gi babon gi babkum ke snow gi hapan pondot dia kedon ke juna ke pisah tiga per snow sanga dia nadu gitu biski mai kedon kong na kaliang jongang la ai ke jengkular ba ngan nyarap banyelek sitom ban penyo itu ke caka snow da ke pamapi ke snow sei bat da ke ba mangang nyarap lam itu dia din banyela ikan bade ke caka ke snow kedon du ikan bade bat ke school